A još jedno. Opština Pale, grad Istočno Sarajevo, Milkus, D.O. Prototyp Nemesis, Taliban, Araber, Terrorist, Anführer Genghis Khan, Bruder ist Extreme, Nightlife, Krassmusik, Bordstein, Skyline, V-Schlag, Aspirin, Kano, Kuck. Вали блок! Dva pojena Nemanja Bonjević. Dva pojena Kap. Kafe platom sastavko iz Pravica. Čovjek koji je uvijek u pravu, jednostavno, Kovač Miroslav. Urečinica Roma u sastavu, Milan Zanišić. Smaj, Igor Gordić. Salom Zabave, master u sastavu. Igor Petrović i Ivan Jugović. Kafe pizzerija Klaris u sastavu. Kosarić. Nemanja Janković i Aleksandar Jugović. Momci, malo se razširite, ima na Čadoma Goran. Milan Mandrić. Nikola Topalović, stop. Nemanja Paljević, Polja. Gebori u sastavu. Marko Šuka, Pivica. Autodijelovi Janjić u sastavu. Imate jednu lijepu tradiciju uličnog basketa, ali isto tako da kažem jednu radosnu, da ove godine završavamo i sportsku dvoranu. Ona je do sad završena, da vam pravo kažemo odmah, ali zvanično otvorenje će biti za slavu opštine 28. avgusta. Bez razlike što će to biti dobri uslovi, dobri dani za odbojku, košarku, rukomet i mali fudbal. Treba njegovati ovu jednu lijepu tradiciju uličnog basketa. Vidim ovdje stare veterane koji su ovo osnovali, pa i se još jedan put zahvaljujem što su imali tada ideju da nas okupe ovako lijepo na ovom terenu. Evo, da ne bi duljio, proglašavam 10. jubilarni turnir otvorenim u uličnom basketu. Želim uspjeh i dobre rezultate svima, pa vidjet ćemo ko pobjedi. Živjeli! Играй, Никола, не пише. Браво, Марко, tako, ajde!
10, 5 i pobjednik je ekipa Emotivci rezultatom 13-11. Na teren izlaze ekipe No Name i Krik Bijesnog Pileta. Na zagrijavanje Borekđenica Roma i Studentski dom Kalovita Brda. Daj oči, evo te. Daj, reći, Lusa, šut! Šut! Dva pojena za Krik Bijesnog Pileta.